T480. Scania R450. Gospodin Emir Ahmetagić, direktor firme EIN, otkriće nam čije se ime, zapravo koje je i najbolji kamion za 2016. godinu, a ta se informacija krije upravo u ovoj koverti koju ćemo uskoro otvoriti i saznati ko je pobjednik. Kadijević, Filip Kecman, Dobro večer, Kovešna, Darko Mikulić, Mamet Lemeš, Edin Terzić, Hasan Sarajlija, Nermin Žiga. Da ponovim, dobar večer, čestitam svim dobitnicima, a nagrada za kamion godine je pripala Mercedes-Benz A-Class. Mercedes-Benz Arox je kamion namijenjen za obavljanje teških građevinskih i drugih specijalizovanih poslova u kojima se traži izdržljivo, robustno i trajno vozilo, spremno da prihvati nadogradnje za sve moguće zadatke. Pri tome je na samome vrhu u pogledu ekonomičnosti pri eksploataciji i održavanju u svim radnim uslovima. U varijantama sa 2, 3 ili 4 osovine, Arox se može isporučiti kao kiper ili betonski biser za obavljanje poslova u građevinarstvu, zatim kao vozilo za utovar i prevoz drvenih trupaca, vozilo za komunalne i specijalne namjene zaštite i spašavanja, te kao kamion za vojnu upotrebu. Kada se isporučuje kao tegljač, može biti u varijantama za vuku standardnih poluprikolica za 2 ili 3 osovine ili kao tegljač specijalne namjene za vuku teških kvartovaritnih tereta do najveće ukupne mase vozila i tereta od čak 350 tona, a proizvodi se sa 11 različitih kabina u koje se ugrađuju 4 različita šestocilindrična Euro 6 motora od